لكردستان الباجار هوليري وك باجار دن تمها رمضان دا قالك بازار جدات نفكرن فستيفال بريفا دتشن دوان بازاران دا هجمارة كزيدا جي خلقي بشتار دبن وك نمونه شوكارك يجي سوريا بهجمارة كتابلو ينخوا بشتاري بي چالاكية بويا وبحثا كاري خود كان شوكار صفوان العكش خلقي باجار سلامية یه پارێزگاها حمایە سووریا ساڵ و نیڤەکە لە هەولێرێ دمینە دەبێژە ئەو بە گەلک جوڕەیان وێنەیان چێتکە و کێفا خەڵکێژی گەلەکیش وێنەین ویڕەتێ أنا الفنان التشكيلي صفوان غالب العكش از شێوەکار سەفوان ئەلئەکشم خەڵکی باژارێ سەلەمیە پارێزگا حەمایە سووریەیمە ئەز شێوەکار و خۆشنویسم ئەز بگەلێک شێوە و جورەیان خێز دکم بڕەنگên زەیتی و ئاکریلیک هەروەها کار لەسەر دار و دیوارانژی دکم ئەز ji biçûkatiya xwe ve şêwekariyê dikim li dibistanê gelekî kêfa min ji şêwekarî re dihat û min ji wir dest pê kir û li ser xwe kar kir heta gihîştim vî astî. Hûn dikarin bibêjin ev çil û pênc salin ez karê şêwekariyê dikim. Ez sal û nîveke li Hewlêrê dimînim û bi rastî gelekî kêfxweşim ji ber ku xelkê Hewlêrê kêfa wan bi hunerê re tê û heta niha ez li Hewlêrê beşdarî du pêşengehan bûme. Ez wêneyên xelkê li ser çerm xêz dikim. Helbet ev cure zehmet e ji ber ku hemû şêwekar nikarin vî karî bikin. Her wiha ez wêneyan li ser daran jî xêz dikim. Styleke ciwan e û daxwaziya xelkê li ser heye. Ev wêne li ser darê hatiye xêzkirin. Min bi pirik û rengên taybet bi daran amade kiriye. Jê re dibêjin soft pastel. Min bi tebeşîran amade kiriye. رسمي هي بالتوليب ev wêne min bi tûlîb û akrîlîkê amade kiriye. Wêneyekî ciwan e û daxwaza xelkê li ser heye. Ev wêne jî min bi akrîlîkê amade kiriye. Ev wêne gelekî kar dixwaze, hêç tiştekî ciwan e, bi taybetî ji bo portre û hûrgiliyên li ser rû û çavan. Ev jî min bi jel û akrîlîkê amade kiriye. Styleke ciwan û cuda ye. Ez bi rengên zeytî jî xêz dikim lê ji ber ku pêwîstiya wê bi demeke dirêj heye wekî du hefteyan min niha li gel xwe neayîne vê bazarê. Helbet bazarên bi vî rengî baş in ji ber ku em di vê keş û hewaya xwe de hem xêz dikin û hem demên xweş derbas dikin. مالا وقفوا تماشاكر حتى 7 ساعات حفت بمين خوشي ذا خودري